ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол дар деҳаи вотаи ноҳияи айнӣ дар водии Зарафшон қарор дорем. яке аз мақсадҳои мо сайру сайёҳати мо ин аст ки аз муаррифӣ кардани деҳаҳо, аз таърихи пайдоиши деҳаҳо ин аст ки танҳо дар шояд дур аз ватан ҳастед, дур аз ҳамин деҳаҳои бобогию аҷдодии худ ҳастед, шояд ёд мекунед, пазмон мешавед давраҳои кӯдакии худро, давраҳое ки дар ҳамин деҳа бобову бивиҳои шумо ба воя расидаву зиндагӣ карда бошанд. шояд дар деҳа бисёр шахсоне бошанд ки саҳми арзандаи худашонро гузоштагӣ ҳастанд барои пешрафти деҳаи худ, ё ин ки ягон инсонҳое ҳастанд ки арзандаи муаррифӣ кардан ҳастанду мо накардем. зеро ки дар бисёри деҳаҳо мо вақте ки муаррифӣ кардем аз ҷои раҳмат шунидан малоли хотири баъзеи дигар ҳам шуд. ба ҳамин хотир наворҳои моро агар мехоҳед бо забони русӣ тамошо карда бошед, дар канали ҳами ҷиянчаи азиз My Travel аст, дар комментария силкашро мегузарам, ҳатман дар омадаву тамошо кунед, падилитсия кунед наворҳои моро ки доираи зиёди одамон дида бошанду бохабар шуда бошанд аз ҳамин минтақаҳои деҳаҳои зебоманзару хушҷилои водии Зарафшон хабардор шаванд. худро эҳтиёт кунед бародарои азиз, пайгири наворҳои мо бошед. салом арз медорем ба мардуми сарбаланди вотаи шариф аз ноҳияи айнӣ. имрӯз азм кардем сана чандум имрӯз парвез? 12 июли соли 2022 аст. азм кардем аз кӯҳҳои деҳаи вота баромадаву рафта аз кӯҳҳои деҳаи Артуч фаромада бошем. ҳам ду деҳаро якбора тай мекунем, як тиру ду нишон мешавад, ҳам вобастагӣ пайдо мешавад байни ду ноҳия. ҳар чизе ки аз дастамон мебиёяд, ман медонам чизи кӯчак аст, ягон чизи воҳиманов нест. агар ҳар як шаҳрванд ҳар як чизи кӯчаке ки аз дасташ мебиёяду карда бошад, ман фикр мекунам дар умум як чизи хубе ба даст мебиёяд. имрӯз хостем ки аз як ноҳия сарболо шуда рафта аз ноҳияи дигар фаромада бошем. худамро муаррифӣ намекунам, чунки медонед наворбардор ҳастам, аллакай дар тӯю маъракаҳои шумо хизмат карда истодаем. ташаккури зиёд ки барои мо бовар кардаву тӯйҳову маъракаҳои худро супорида истодаед ва дар ҷашнвораҳои мактабӣ беҳад агар чанде ки деҳаи вота хурдакак ҳам ки бошад, бениҳоят як кӯҳҳои фаррох дорад. боло рафта дар кӯҳҳои реват пайваст шудагӣ аст. ин тараф дар шашқату кошонаву панҷруду Артуҷ рафта пайваст шудагӣ аст. ва ин ҷониб аз тарафи шоҳроҳи Душанбеву Хуҷанд ва кӯҳҳои деҳаи Ёвон рафта часпидагӣ ҳаст. ҳамаи ин кӯҳҳоро мо дар як рӯз тай кардан наметавонем. танҳо барои иззату эҳтироми шумо, танҳо барои хотири суханҳои шумо ин саҳаргоҳ баромадем, майда ба овулҷои вота меравем ва аз вота гузаштаву ба деҳаи Артуч. ногуфта намонад ки деҳаи хурдакаки вота зодгоҳи як бародари азиз Фатҳиддини Замон ҳастанд ки дар хизмати халқу ватан ҳастанд. дар сатҳи ҷумҳуриявӣ як обу рӯву эътибори худашон доранд. бениҳоят барномаҳояшон барои ман сахт маъқул аст ва диданбобу лозимаву барои насли имрӯзу оянда сахт лозимӣ аст бародари азиз, зеро ки дар ҳар як сухан, дар ҳар як барномаашон барои табиат, барои Тоҷикистон, барои об, хок, сарзамин, табиати биҳиштосо сухан накарда намемонанд. як ҷаҳон ташаккур бародари азиз, бениҳоят сахт миннатдоратон ҳастам агар тамошо мекунед. ва мо ҳам имрӯз азм кардем ки анамин табиати биҳиштосои деҳаи вотаро сайру гашт карда бошем. дар пасманзари ман деҳаи вотаро мебинед. имрӯз маро додари азиз аз ҳамин деҳа Парвизҷон ҳамроҳӣ карда истоданд. акнун намедонам ки барои мо даст худованд медиҳад ки баромада рафта аз Артуч гузаштаву аз кӯли Аловиддин гузашта метавонем ё не. рости гап кӯҳатон камакак сарбологӣ оби одам меҷӯшидааст. ҳамин тавр наворҳои мо пайгир бошед. барои мо тӯю маъракаҳои худро, ҷашнвораҳои мактабии худро, аксбардориҳои халқиву мактабии худро бовар карданро давом диҳед. дар оянда нақша дорем ки асбобҳои нав ба нав гирифтаву дар хизмати халқу ватан устувор бошем. то ба ҳозир камакак барои мо мушкилиҳо ҳаст аз ҷиҳати техникӣ, аз ҷиҳати касбу ҳунар, аз ҷиҳати кору бор. кор бекамбудӣ намешавад. мо ҳам аз нол сар кардем корро.
оҳиста оҳиста зина ба зина хеста рафта истодем. ан ҳамон ягона сабабе аст ки аз дигар наворбардорон камакак музди зиёдтар мегирем, камакак қимматтар кор мекунем. Якеаш дар анами кӯҳсорҳои шумо сарф мекунем, якеаш дар асбоб нав карданҳо. ҳар як 3 сол 4 сол мо асбоб паток нав карда истодем. хай акнун то зӯру тавонамон як ҷаҳон ташаккур. рафтем наворҳое пайгир мешем, тамошо мекунем аз ҷангалҳои нотакрори деҳаи Вота. ино боғои ёвонеё деа. این باغای گرچنده که ما کوی ووتا تماشا کرده استادیم و نوار کرده استادیم میگویند که باغای یاوانی ها مردم یاوان است. خیلی کنون اینجا ما مقصدی تماشا که داریم فرق ندارد باغ یاوان و ووتا یا همش یک مردم یک آبرو هستند و به هر حال اینجا هم باغی خوشرو کرده بودیم. من وقتی که کوههای یاوان فرامده بودم بیخبر موندگیم اینجا. اگر راهش باشه دیگه اومده گرفتن کار. ها؟ یا همین باغش آخه؟ ها یا همین. اونده دویده گرفتن کارونه. سلام تماشابینان عزیز. با ما کتی اکای امید. با ما در تماشا در کوههای دهه ووتا یکی از دههای زیباترین هم گریم خطا نمیکنیم که پیروزش حلاک شدیم. من اکای امید. تا همه قشلاقای وعده کرده که تمام نشدن بیچاره‌ها خلاص نمیخورن. اگر کنید میگویا اینجا زرنگ مزار است. زرنگ مزار بوده در کوههای کوشونه هم میگفتن شاید که در اون طرف هم باشد، نه که همون سوی که از تاوراق میبرد همین. نه اورنگش سرانو همون هم از زرنگ مزار گفته که موضع دوران نمیدونم شاید همین باشد شاید از این دیگر باشد. من اینجا هم زرنگ مزار میگفتن. در حقیقت زرنگ اما اصلا اینقدر خودم وای ندارم، اینقدر به همه چیزها اعتقاد ندارم. به هر حال احتیاط شدن در کار است. در مسئله مزار، در مسئله چیزهای دینی و دولتی سخن گفتن احتیاط شدن در کار است. شاید یگان شخصی بزرگوار کاریدگی، شاید در زیر همین دم گرفتگی، نمیدونم. به هر حال احترامشون دارید. همین هم بهانه شده از نقص که نبریدن دیده شاخهای خشکش ایستاده است. همین زرنگ مزار ایستادن گیرد. همین با امیدی که همین مزار است و نبرنم شد همین جمع درخت. قریب دیگر تاوول رسیدیم. کامون خود خواهد تاووله. اکنون نمیدونم کوچکو پایانداز میپرفته باشن یا نه سگ‌ها. اگه پایانداز کوچکو پردون دونه که من اون پایانداز موجود بید گذرم یا نه. وای در کوی ریوت بودگیم برامدگیم طرفی یاوا اومدگیم کوچکه کوی ماسیبه خیلی خورده بودم. وای خرس بورین با اون راه روشی و میدونست است. راه روشی خیس کردن تا پیشم جیم اومد. همین پیش اومد زیر کارم دوست. بازور وای از کو اون کوچیکی که در کوه پنجرود کدام؟ ها دو تا سه خریم گرفته بتونه یا سیکو مونده یکی حالم یکی در خوبم درام دوست یکی شما اگه دامتون خونه چه مدر آمد کو از صد جانتون یا جانتون هم زنده نمیم اصلا دل ابوجه که خوبم دیگه چی درات می بهش نمو کفر درام دوست حقانی زور زور کرنگی ها ها من خیلی عالی یکی خود دوسته برای میگم که از باید که کوچکو پایانداز نپرتان شد بود. اینجا جنگلچی زور دست نکی سوی که همینجا گفتم مثال کنه ها من گفتم که همینجاش وقتی داخل برید رو کشنش یا استراحت میگه داخلی یک جنگلچه گذاشته سه باور کنید. بعد من برای چی نگم که طبیعت احتیاط کنید، جنگل نگاه دارید. باور کنید بریدن جنگلی تر ضررهای خیلی ها زیاد برای انسانیت دارد. افسوس که بسیار مردم ما همین چیزا درک نمیکنن. ضررهای جدی که از برای کل عامه ضرر دارد. کسلی های نو به نو پهن میشن. میفهمید این چیزا ویروس نو تیز پهن میشن. این چیزا کلان این درخت ها هوا البته آخه هوای تازه نگاه میدارن. با اگه اونجا بریدگیتون اون جوراتون ندیده باشن که اینکه اختر زبون دراز چمو جه بریدی گفته. نه ما سوی بریدن زور توانم ندارم. نه راست احتیاط کنید. حرکت کنید. شاقم ندارم. نه اكون نبریده نمیشد پرویز. مثلا خشک میبرن. یا غلطی دیگه شه چشم زدگیش این مولی که است. این مولی وطنه. چوپون کنی. یا کافه چوپون. چوپونکا. چوپونکا.
бор мисез набурида намешад парвиз не ки хушка буридан дар кор ғалти дагия шохчаша задан дар кор акум одамои худомо бисёраш ёфтем ҳамин мебиён бурса ҳами бехаш мебуранд вай ҳам уволи бад аст ҳам гуноҳ аст бовар кунед гуноҳи кабира шояд бошад тарбурӣ ба сарбурӣ баробар мегӯянд баъзан одамое ҳастанд ки шояд ба куллӣ дарк намекунанд мегӯянд ки барои одамизод офаридагӣ неъмата истифода бояд бурд лекин ба ҳадди имкон ин барои як одамизод не ки албатта ин барои табиат охир ин беҳад чизи зарури ин дар 100-200 солаҳо ба зӯр калон мешавад як дарахти бурс буриданаш 5 дақиқа ана овули вота як кадоча гирем занакона буромада ана каппаҳои овули вота бузғолачаҳо очаҳошон дар поён бачаҳошон дар боло меё гӯсола ака номашон ино бузғола неко буз будина ҳайли ҳак бузғола дида инка муҳтарам гӯсола ана ин капи чӯпон ака чорғоте ки аз гулу гиёҳҳои кӯҳҳои вота тайёр шудагӣ аст насиб рӯзӣ кард ки як нӯши ҷон карда бошем чун ҳар вақта мегӯям мазза фарқ мекунад аз ҳар куҷо ман яке аз хушбахттарин инсонҳо ҳастам ки аз ҳар куҷо як ширу ҷурғот як нону намаки мардум мехӯрам бовар кунед роҳаткунанда аст хастаам мешавед ҳалокам мешавед дига илоҷ надоред лекин бо роҳатам мекунад як ҷон ташаккур аз овули вота камакак болотар омадем бовар кунед акун деҳоҷо як вазъияте ки гарчанде ки хуб мешиносанду вай эҳтиёҷ шудам дар кор аст акун овулҳои инҷо ба фикрам беғайр аз ҳамун чӯбонҳо фақат занҳо ки буданд наздик шудан эҳтиёт мекунед баъд меҳмонӣ хай албатта аз рӯи одобу услуби тоҷикӣ даъват кардан мо рад ки кардем бо ба ҳар ҳол мо одами роҳрав ки будем холӣ нагузоштан рӯи соға мегӯям баъзе деҳа рӯи соға дар деҳаи мо дашти қозӣ намина қаймоқ мегӯянд бо дар дигар деҳаҳо дигар чиза қаймоқ мегӯянд ҳамун чизе ки дар дигар ҷо қаймоқ мегӯянд деҳаи дашти қозӣ хом қаймоқ мегӯяд бо ана ҳаме хел аст ба ҳамин хотир рӯи соға мегӯяд қаймоқ мегӯяд додан мана як баклашка ҷурғо додан 2 коса ҷурғо додан хӯрдем як ҷаҳон ташаккур хелоҳо хело миннатдор ҳастам агар ягон камбудӣ аз ҷониби мо гузашта бошад ман бо сери таъзим бахшиш мепурсам ва аз овул камакак болотар буромдем анако як нонушто мекунем бо чизои овул додагиҳо ва тӯшаҳои модар бастагӣ баъд худо хоҳад сарсари анами сар боло мешавем унҷа ба фикрам аз ҷое ки ман медонам куҷо буд чилчашмаю чилчашмаю агар хато накарда ёфта гирем масҷиди аҳмад буд ки дар наворҳои деҳаи панҷрӯд навори пурреша тамошо кунед дар ин ҷо намегузорам зеро ки такрор маънии худашро гум мекунад дар навори деҳаи панҷрӯд даромада тамошо кунед мо аз панҷрӯд баромада масҷиди аҳмад омада сари моли амаки ризолиддин омада хеле суҳбатҳо кардем чой хӯрдем мола навор кардем ҳатман даромада тамошо кунед ҳаваям кӯҳи мо аст кӯҳи ватани мо аст фарқ надорад ҳамаш якто аст даромада аз ҳамун навор тамошо кунед парвез акун беда пиёла чой бием хӯрем я бурда буд нон хӯрем ҳамақар кунем бо сарболо мешавем ҳамун овули ёвонам дар рӯи барои мо ҳамун ҷое ки он дафъа омада шишта чой пой хӯрда будем ҳамун ҷоя навор кунед хеле ҳак рӯи соғаям хӯрданашай сиём мекунем ин чиза мумкин ки баъзе тамошобинои мо надонанд шояд ман намедонам не ки агар хӯред баъд маззаи ҳаётро мефаҳмед бовар кунед мебахшидон акун наворо ҷолиб шуд баъзан хӯрданое мегирему барои баъзе одам шояд нодида ҳисобем барои баъзе одам шояд ки баъд расад не ки яке аз мақсадҳое ки мо ҳамин корҳое мекунем бовар кунед
шукр кардан ба неъматҳои парвардигор аст. зеро ки бисёриҳо шояд ҳамин чизои назарошон намегирад, не ки ин бовар кунед аз тамоми дорую дармон ана ҳамин табиат аст ки ана ҳамин чизо ҳаст. ана ҳамин обу хоки ватани тоза ҳаст ки ана ҳамин чизо ҳаст. барои ана ҳамин шуда гулу гиёҳҳоя бояд эҳтиёт кунем, ҷинсаша зиёд кунем, дарахти тарра набурем. бовар кунед даҳанам дар кард аз дарахти тарра набурем гуфтана. ман худо мегӯям ки шояд ки аз 1000 нафар ба 1 нафар ҳам таъсир кунаду ислоҳ шаваду теғи тавараша дар нӯги дарахти тар назанад. ман аз ҳамин хурсанд ҳастам. парвид бетвоқа шудастем. нонкити хӯред бо кале набарад. кале барад бурем боло ягон ғанаб хонва мерем ман теги дарахт. ҷурғот кале мена бурне ки. шарах кар мена. вай кайф дия. хом меред ку дам мегирад. ҳол теги он дарахт хом мерем. ба маза гӯстам шавақ бозоно хӯрдигим. ин сол говам давол нест ки говамдо хӯрдидигим. хаймана бо тақдир кард. вақти пир шуда ҳамин кадрҳои бинем мегӯ зӯридем мега ахмақ будега мунда дар пеши камера кафша зиду хӯрасега. вай палубон мардум мегӯне ки ман шумо як чӣ мегӯям. ягон вақт ба гапи мардум наравед. пайраи худатон гиравед. мардум гуфтан мегирад. ҳозир агар ҳаминҷа худамо либосҳои уттукаригӣ, ҳаминҷа кӯрпача барофтагӣ бошад, либосҳо гард гирифтагӣ набошад, ҳама ҷомо рост бошад, каҷукилем набошад, бо одобона рафтор кунем, агар ҳечи нахӯрем, ҳама ҷиҳата агар дурустам бошем, бо одамҳои гамездагӣ пайдо мешаванд. ба ҳамин хотир худ дар пеши навор, худ дар паси навор чхеле ки ҳастед, ҳама хел бошед беҳтар. ин базан ҳама вая дар ёди ман мебиёрад ки воизон чун ҷилва дар меҳроб, воизон ки ҷилва дар баи минбар мекунанд, худ ба хилват мераванду кори дигар мекунанд. барои ҳамин дар ҳама ҷо як хел будан дар кор аст. ба ҳамин хотир каму камбудиҳое ки мебинед банда бехатогӣ нест. ҳама хел ба парвиз аз рӯи фикри шумо ҳамин аку ман аслан худам ман ки кор надорам де қадар ҳезумбуроӣ ки кор надорам, мисол намедонам. шумо шояд дар дуни мардум ҳастед. чӣ кор кунем, чӣ барнома кунем ки ман аслан медонам ки бисёри вақт гуфтан бефоида, ролик сохтан бефоида. ба фикри шахси шумо чӣ хел кунем ки дар барои рушду намои табиат, барои пешгирӣ кардани тар буридан, барои поймол кардани табиати пешгирӣ кардан як саҳми хурдакакам бошад гузорем ки на ба ҷамъият зарарамон расад, на ба давлат зарарамон расад, на ба иззати нафси ягон кас расемон, не ки фоидаамон расад. дар ҳақиқат пайдо шавад инсоное ки дарк кунад ки ҳамин гап дуруст аст, бояд ки накунем ҳамин кор. мақсад ҳамин дар ҳар навор гуфтан дар кор. дар ҳар наворе ки масалан кӯҳон бурем, дар мардум расондан дар кор ки набуранд, масалан инсоф кунанд ки ин оянда об кам мешавад. Конечно, аллакай кам шудааст. Чашмо хуш шудааст аллакай. Масалан ман боварӣ дорам ки хел боҳо мегӯн масалан пеши мардум калон шинед мегӯн вақташ ҳамин оволи воду бо об калон бидии мардум дар начоди об аз об намекшидигӣ. ҳозир об нест, ҳозир об масалан мардум аз об мекшад. оянда агар масалан 20 капа ё 15 ё 10 капа шавад, алкай боварӣ дорам дар рӯи об хунхӯрӣ мешавад. об аз куҷо 5 километр мечаварӣ гуфта шумо? Барами сол ҳаминҷа сол. Чиланг ҷавариган? ҷӯкти? Шалангти. 5 километр. 5 километр гидем. ҳамин кӯҳҳои моям, кӯҳҳои дашти қӯзӣ, баъд ҳар як кӯҳҳое ки мо мерем дар назди навор ҳама гапа гуфтан намешавад. мисол мо ҳарчанд ҳаракат мекунем ки эҳтиёткор бошем ки ба иззати нафси як кас нарасем, ба сиёсат кордор нашавем, он чизе ки сарфам намерем, ба давлат ба дин кордор нашавем. аммо дар паси наворҳо баъзан мегӯянд ки инҷо чашма буд хушуд, онҷо чашма буд, инҷо чашма буд. ҳамин чашмаҳоро номбар мекунанд, баъд мегӯянд соҳиҳо калон буд, бо хар ба зӯр мегузаштем, бо асп ба зӯр мегузаштем. дар ҳар як деҳа хел нақл мекунанд. он чизҳоро мо навор намегирем ҳамаша. баъд барои чӣ хуш шуд?
شاید که خدا فرمود خودش خوش شد اما بسیاری تاثیر آدمیزاد هم هست. دیو علمی گوییم اگر درخت بریدن خوش شد. البته آخه این درخت آب نگاه می‌دارد. باور کنید که باز یک چیز دیگر که مثلا همون 5 کیلومتر آب با دستگیری یک خدا رحمتی مردک گوییم مثلا نامش عبدالسمع با حتما گفتن کارو با یاردم همون کس با دستگیری همون کس همون آب تشکیل کردن بردن مثلا همین سالها یعنی انچ سال شده که من تخمینا نمیدونم چند سال شده خب باز کوفت کوب کرده خی در روی نوار بوم و درست شما گیم با دستگیری همون مردک خدا رحمت کنه شون نامش عبدالسمع انا بهترین با دستگیری همون مرد همون و آب یاری کردن ما کشلاقی میمون با آفرین. جنگلاتون به حد زیج. جنگل خدا دود است. نعمت خدا دود است. کوی سربلند و سر به افلاک کشیده خدا دود است. احتیاط حتما باید کرد. با گپی یک دو نفر سودالف و به عقل نبود کم عقل باید نرفت که ای طالب بسیار خدا متیاد گفته. من فکر میکنم که خوب نیست. اکنون همه اون گپی دل من آشکارا گفتن نمیتونم. اگر یه خیلی گیریم که من تاب دل خودم بینوار گپ زنم گویم اگر فروختن ممکن نیست هیزوما تر بریدن ممکن نیست شاید از چورچوبه کم کم میبرم اما خودتون درک کرده گیرید که با قدر امکانی که دارید با همون حال استفاده برید شد از معیار لازمتون استفاده زیاد بردن ممکن است اسراف حرام است. یکی از قانونهای استوار و مستحکم پروردگار این است که اسراف حرام است. از معیار خودتون زیاد نبرید. من از انگشت هست اگر هم خیلی حساب کتاب کرده برید همین سالهای پیش در دهه‌های ما در یک زمستون قریب 100 خر 150 خر یک خوجگی میسوخت برای که نمیخواستن که انگشت خرن در باغ‌ها درخت نمیکاریدن بعد فقط از کوه کشانده سوختن میگرفتن تمام خونه گرم کردن هیزون نان کردن از هیزون بود. من شکر خدا آهسته آهسته مردم فهمید که همون پولی که در موزه رسخود میکنه در وقت رسخود میکنه در خر رسخود میکنه جو میخرید و خر میتید و کوه برونده هیزوم میکشونید و تر بسیاری میکشونید 100 خر 150 خر یک خوجگی ده سال میسوخت. این فاجعه گفتم ممکن است فاجعه. من حاضر چندین سری سال است که الکه انگشت میخرم 4 خر 5 خر 3 خر که از زمستون برآمده است میشد است کو اگر سرگپیشون میبخشید اما باور کنید از تحت دل میگم طبیعت احتیاط کنید نعمتهای تکرار نشونده پروردگار است برای نسل‌های آینده خودمون باید که میراث گذاریم این طبیعت حتما. باز یک چیز دیگر که مثلا ما می که کوه میخوای کوه میریم مثلا یک خیلی وقت نوار با هستیم یک خیلی نوار بنویسیم نظر به دیگر کوه‌های دیگر قشلاق‌ها دیده جنگلی قشلاق همین دهه‌ای بوده که از زیباترین جنگل‌های گیف خطا نمیشه. هم جوس زیبا منظری خوش رو دارد این جای تعریفش هم نیست نه جای تنقید کردن یک قشلاق دیگر هست و نه جای تعریف این قشلاق. این حقیقتا این با چشم ببینید ایام میشد. خیلی ما بسیار جا رفتیم دیدیم مقایسه کردن میتونیم برای اینکه دیدیم خیلی شما اگر نادیده باشید خیلی میگویید که این تعریف کرده است نه که در نظر یک جنگلی زیبا احتیاط کردن اینو خودت دست احتیاط کردن در کار بریدن در کار نه حتما. من تشکر میخوندم به هر یک همون جنگلبان به هر یک رئیسان جنگلبانانی که سهم میگذارند برای حفظ شدن طبیعت. من در این جنگلبانای خودمون در نظر ندارم در عموم میگویم اگر شاید در یگان جای پیدا شود که جنگلبانی که استفاده میکند از روی وظیفه استفاده میکند از روی منصب و جنگل پایمال میکند خودش به فروختن هیزم ها مشغول است خودش آدم ها رو میفرماید که پایمال کنند و بریش کنند و وای کنند احترامانه خواهش میکردم که از راه خطای خود گردید تا اینکه باور کنید با تن و جانتون با ایمانتون با خوجگیتون ضرری جانی و جسمانی خواهید رساند زیرا که این نعمت‌های پروردگار است. این امانت از در دست شما اینا استفاده برده و حفظ کنید نه اینکه برباد دید کم نشوید دوام تیم نبوره. یک تپگی گذاشتم اینجا من فکر میکنم نمیدونم انیق نمیدونم حاضر من اگر مردمی کاشانه پرسم بگم که کوهی ما مردمی ووته پرسم شاید میگه کوهی ما من نمیدونم این همون سوی است که از سوی تاوراق برآمده میاد. با فکر شخصی من از سوی اون طرف از اون کاشانه هر چیزی که باشد نباشد من تقسیمات نکرده من هم تو گفته با پگه 10 گز زیر من جمع شد نمیدونم با اقساقل برشته
راست گفتنی هستم که به فکرم همون بالا سریستان است چرخاب یک کزرنگ که در اونجا بود در اینجا هم گوجه اینجا هم هست به فکری من تک به فکرم تک به گوجه هم کاشانگی هم میگفتن وقتی که من از کوههای ششقت برآمده بودم همون طرفی همون جنگلچه اومده همین کاشانه سیامکه کرده گشت فرو آمده بودم همون طرف دیدم جنگلی کاشانه هم زیج بوده است باور کنید اگر احتیاط کنم گوید این جنگلا نوری چشم اینا گوهره که چشم برید باید نگاه کنید اینا چقدر زیج زیبا طبیعتی نغز بنا باد و هوا اسپسی همین تازه است گرچنده که در این جاها آب نیست سوی هم که نباشد باد و هوا خیلی خیلی تازه است از حساب جنگل جفت بودنش است می‌بینید من کوههای کاشانه هم من فکر میکنم همین بالای الکه چندین بار گذشتیم یا بار پنجرت برومدم گذشتیم یا بار ریوا دومدم یا اون فرومدم گذشتم یا بار ششقت اتگو به خلق برومده ششقت فرومده گذشتم من امروز از کوههای ووته برآمده و از کوههای ارتوج رفته گذشته با نوار کرده ایستادم اگر تقدیر نکند که کوههای کاشانه برآمدن نتوانیم من کوهتون مردمی سربلند و عزیز هموطن کاشانگی من یک جهان تشکر همین نواره که تا به همینجا شاید 10 دقیقه و 15 دقیقه تماشا میکنید این یک راه 3 ساعته 4 ساعته است که ما اومدیم از اولی وقت خیلی خیلی بالا اومدیم حالی از همون ارنتیری که گرفتیم از روی کوههایی که در دوره پنجرود برآمده بودیم نمایان است حالی امروز اکنون خدا کشایش داد خیلی گفت ها ارتجو تا کویل کلانه همینجا اومدیم زیر یعنی سایه درختی بورسه که چندین سال است یک دام میگیریم خدا خدا من یک غناب خمریم تو زین پاریز نمیگم کالوری کروزیم سرونه خنم یک غناب کلم مونم چی بلا نه دام میتونم خون بری نگفتن امانت که یک نواربرداری آینده هنرمند دیگر از دهه شما راستیگه تربیت کرده من پرویز شاگردی عزیز خدا خود در آینده برای خدمت خلق و وطن کمر همت بستگی هستند نهایت قریب که روان شده و روان شدن گفتن خطا است از ما گذشته رفتن گویم ما خطا نمیکنیم اصلا من قربون هم خیلی شاگردای میشم که از استاد میگذرم همه خیلی بودنش در کار است استفاده بردن در کار نسل نورس تربیت کردن در کار که در آینده در جاده زندگی عذاب نکشند همین گونه به خواطر و به ممنونیت باور کردن که سلامت و سربلند باشید عزیزای دل و دیده ما به سرسری خیر خیلی ها راه آمده من فکر میکنم که من ساعت چند رومدیم 6:30 6 تا بین 6:30 برآمده بودیم من ساعت 12:30 شد 6 ساعت باز ما در راه یگان جا خیلی این دمی بسیار هم نگرفتیم یک جا یک همین است گویا که آمدیم همین جا راه دو تا شدگی است یک جانب با سرسری خیر جانبی رخنه میگویند طرفی برکوش و طرفی مسجد احمد رفتگی است یک راهچه دیگر طرفی ششقت رفتگی است خلاصه آمدیم که این راه سال بیزه میتابد همون بر راه طرفی ششقت رو که گذاریم عموما از همین جا خیر و خوش کردن میخوایم با مردمی سربلند و مهمون نواز و خاکسار و عادی و زمینی ووته شریف و السلام علیکم میگویم با مردمی سربلند ارتوچی بوستانی میخوایم که در دهه های شما سیر و گشت کرده باشیم اینجا مسجد احمد است بالا برکوش است اینجا رخنه است تمام چوپان ها و هیزمچی هایی که همین جاها میبینن خوب میدونن پایان دهه ووته است پایان اولی ووته است این جانب کوه کاشانه نشان دادم حاضر میگذاریم به جانب کوههای ششقت اگر همون راه همون طرف رود اگر چرز کوههای ششقت میرویم با دهه ارتوج زاغچه خانه گفتید از اولی زاغچه خانه دهه ارتوج میفریم با همین با شما خداحافظی میکنیم یک جهان تشکر که تا این دم با ما بودید باز می ندارستم که ما را در توی معرکه های خود دعوت کرده ایستادید قیمت نمیگوید بیگانه نمیگوید باور میکنید و دعوت میکنید ما حرکت میکنیم که سطح خدمت رسانی خودمون رو آهسته آهسته بالاتر و بالاتر برده باشیم باز تکرار میکنم که طبیعت رو احتیاط کنید نعمت های آفریده پروردگاری که برای ما و شما بندگان آفریدگی است همچون نوری چشم احتیاطش کنید تنصیحاتی و خانه‌آبادی ظفرمندی و سرفرازی آسمان صاف و بی‌غبار در بالای دهه ما و شما و در بالای کل تاجیکستان و سیاره ما سایبان باشد صلح و ثبات امانی تینجی سیری و پوری
ҳукмрони мамлакати мо бошад. Як ҷаҳон ташаккур. Парвиз, як бори дигар мегуфтам ки кадо ҳамин минтақаҳо чӣ номо дорад? Чилчашма, ҳазорчашма гуфтед? Чилчашма гуфтед? Чилчашма вай так бимон. Чилчашма, Чашми ҳазор тилло. Мардак бой нақ кардон гӯ. ҳазор тилло. Ама ки ризон нақ. Чашма ногуфта намонад. Камакак наворои боз такрор мекунам анамин территория ҳазор чашма буд? ҳазор тилло мугумӣ. Чашмаи ҳазор тилло меҳами хелда. Ҳамону Масҷиди Аҳмад. Масҷиди Аҳмада навори пурреша камакак дар навори деҳаи Панҷурӯд метавонед ки тамошо карда бошед. Бо ҳамин худоҳофизӣ мекунем. Панотон ба Худо.